Wih, semangat Habibie teman-teman. Dia sukanya ondel-ondel. Yuk kita ngobrol dulu yo. Ini Bang Saki juga istirahat dulu keluar. Sini Habibie sini. Istirahat dulu. Sekalian. Gede dikit, Pak. Di sini gede dikit. Asik nih, Habibie ketemu ondel-ondel dulu. Asik nih. Asik nih. Wah, duet nih seru nih teman-teman. Jarang-jarang loh. Cewek cowok nih ceritanya teman-teman. Habibie sebelah sini. Habibie sini. Asik. Bang Saki ganti capek. Kasihan Bang Sakinya. Capek gantian Bang Saki. Capek ya dia? Agak. Ya udah kalau nggak capek mah udah biasa. Oke, keren Bang Saki mah bujangan ya. Lepas ya. Wih, semangat Habibie teman-teman. Dia sukanya ondel-ondel. Asik, istirahat dulu teman-teman, keluar dulu yuk. Keluar dulu kita ngobrol dulu yuk. Ini Bang Saki juga istirahat dulu, keluar. Sini Habibie sini, istirahat dulu. Nah, ini dia. Oh, cewek cowok ganteng. Habibie ya, cakep ya dia. Yang cowoknya cantik. Iya, yang ceweknya cantik, yang cowoknya ganteng ya, berkumis ya. Tuh. Sini, lihatin ayah. Ini dia nih andalan kita nih, sama-sama pink. Ondel-ondel apa? Pink. Tangannya hijau juga ya? Iya, keren banget teman-teman. Habibie punya dua ondel-ondel, asik. Ini dia. Sama ada sarinya ya, selendangnya ya? Sini lihat Habibie, dada dulu. Sini dada dulu. Dada dulu teman-teman. Jangan lupa, lihat ya. Jangan lupa apa? Dada dulu. Dada teman-teman, jangan lupa sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.